Socijalistička partija Srbije je predlagala i u ovoj vladi jedan vrlo ozbiljan i sveobuhvatan plan socijalne zaštite. Ono što otežava sprovođenje jednog takvog plana su različite, odnosno razuđene nadležnosti iz okvira sistema socijalne zaštite, pa deo nadležnosti pripada Republici, deo nadležnosti pokrajini, deo nadležnosti gradu. Mi čak imamo ustanova socijalne zaštite koja ima dva, a nekad čak i tri osnivača. Dakle, većina ustanova socijalne zaštite u Novom Sadu imaju tri osnivača sa različitim osnivačkim udelom. Republiku kao vlasnika zemljišta i prostora, pokrajinu kao osnivača ustanove i grada kao nekog ko finansira deo pruženih usluga u okviru sistema socijalne zaštite. Dakle, taj sistem socijalne zaštite u Srbiji se zaista mora apsolutno i temeljno menjati. Dakle, socijalna zaštita treba da pruži zaštitu, samo ime kaže, najugroženijima i ona ne treba da se podrazumeva. Dakle, ne moramo mi tu ništa da izmišljamo, ne očekuje se ni od države Srbije da izmisli po pitanju socijalne zaštite toplu vodu. Očekuje se dakle da se jedan deo tog bruto nacionalnog dohotka izdvoji za sistem socijalne zaštite, da se napravi sistem kontrole, dakle sistem kontrole i dodeljivanja, dakle da znamo tačno kome ta sredstva idu i na koji način. I dakle da program socijalne zaštite omogući ljudima da kroz sopstveni rad uđu u sistem socijalne zaštite. Dakle, socijalna zaštita nije milostinja i ne treba da bude poistovećena. Nekako se proteklih godina u Srbiji socijalna zaštita doživljavala kao nekakva milostinja društva. Tako, ne znam, poistovećivala se sa nekim kuhinjama, sa narodnim kuhinjama, sa socijalnom pomoći za porodice sa velikim brojem dece i nezaposlenim roditeljima. Dakle, nije to funkcija socijalne zaštite. To je najekstremnija. To je najekstremnija, da. Nije to jedina funkcija socijalne zaštite. Funkcija socijalne zaštite je da ljudima omogući dostojanstven život, da im pomogne da nađu i dođu do posla, da sami sebe i svoju porodicu izdržavaju. Funkcija socijalne zaštite je i zaštita zdravlja građana, jer bez zdravlja građana nema ni uspešne ni privrede, ni države. Naši građani su poprilično nezadovoljni sistemom zdravstvene zaštite u kome mi sada živimo. Ja sam lekar, dakle svaki dan se susrećem sa bolesnicima koji dolaze u moju ordinaciju i koji imaju raznorazne poteškoće. Od toga da se probiju kroz call centar Doma zdravlja Novi Sad i da dođu do izabranog lekara na taj prvi pregled, preko toga da dođu na red kroz liste čekanja za neke zdravstvene procedure u nekoj od zdravstvenih ustanova u Novom Sadu. Nekada su te liste čekanja toliko ekstremno duge da se ja prosto zapitam kada meni pacijent kaže, znate doktore, ja to imam zakazano za 2012. Ja se nekad zapitam da li to tom čoveku uopšte išta i znači. Dakle, mora na promeni i sistema zdravstvenog osiguranja i dostupnosti te zdravstvene zaštite. Moramo dakle raditi na poboljšanju kvaliteta usluga svuda, počev od gradske uprave, gde bi sigurno isto moglo da se uradi nešto po pitanju kvaliteta pružanja usluga, brzine, adekvatnosti. Dakle, jeste jedna od briga Socijalističke partije Srbije socijalna zaštita, ali pre svega briga Socijalističke partije Srbije je bolji život u Srbiji. Dakle, mi želimo da kroz taj naš levičarski pogled na svet, kroz jedan socijaldemokratski pristup uređenju države, dovedemo do toga da Srbija postane dobro mesto za život. Da Srbija ne bude mesto odakle će mladi i dalje želeti da odlaze. Da Srbija ne bude mesto u kome će investitori imati problem da li da investiraju svoj novac ili ne. Dakle, želimo da okruženje u Srbiji bude takvo da investitori imaju želju da ulažu u Srbiju, da mladi ljudi imaju svoj interes da ostanu, da nam se broj stanovnika na popisu ne smanjuje, nego povećava. Osim u slučaju Novog Sada, Novog Pazara i Beograda. Da. Ja govorim generalno o populacionoj politici u Srbiji. Nama sad trenutno 58% stanovništva živi u velikim gradovima.
58% stanovništva Srbije živi u velikim gradovima. Dakle, zato Novi Sad i Beograd imaju više. Evo, da vidimo koliko to porodica ima 3 i više dece. Da nam statističari sada kada obrade ove podatke da nas o tome obaveste, pa ćemo vidjeti kako zapravo stoji populaciona politika u Srbiji. Dakle, jeste da se Srbija nalazi u tom liberalnom kapitalizmu koji je najgori mogući oblik kapitalizma i za to je svakako, to sad možemo samo da konstatujemo. Odluke su donete tako kako su donete. Donete su između 2000. godine i 2008. godine. To u vreme kada Socijalistička partija Srbije nije učestvovala u republičkoj vladi. Dakle, takve odluke i uvođenje tog neoliberalnog koncepta kapitalizma u Srbiji dovelo je do svega ovoga što je danas posledica. Dakle, dovelo je do toga da imamo jedan divlji zapad u oblasti radnih odnosa. Dakle, da imamo ljude koji rade na crno, koji rade neprijavljeno, da imamo veliki deo tržišta koji se i dalje odvija na crno bez nekih kontrola, bez mogućnosti da se deo tog prihoda i poreza na taj prihod uplati u budžete i da na taj način budžet bude veći za sva ostala davanja, uključujući i socijalna. Ali čini mi se da smo za tu priču malo zakasnili, da je vlada 2006. do 2008. namerno pustila građane da žive malo iznad mogućnosti države, da namerno nije ulagala ni u kakve razvojne projekte, već samo u potrošnju, da bi se stvorio nekakav privid u glavama svih nas da smo krenuli putem nekog privrednog i ekonomskog oporavka, a da to u suštini nije bio slučaj. Dakle, to je samo omogućilo da građani osete da žive bolje, da im se učini da smo na dobrom putu, da se dodatno zaduže kod komercijalnih banaka, što im ovih dana u Srbiji čini život još težim. Sa nekom prosječnom platom od 38.000, ako se ja dobro sećam zadnjeg izveštaja Zavoda za statistiku, a pri tome ni tih 38.000 mnogi ljudi u Srbiji nemaju kao svoju realnu mesečnu zaradu. Daleko najveći broj imaju. A gde je bezmalo milione zaposlenih? Bezmalo milione zaposlenih sa mnogo penzionera čije su penzije nominalno ostale iste ili nešto malo povećane u proteklih, 2-3 godine. Dakle, mnogo ljudi u Srbiji je koji žive teško. Stoga je zaista neophodno da mi nađemo način da neke od privatizacija poništimo, neke preispitamo, tamo gde za to ima zakonskog osnova, a da prvi i najozbiljniji posao bude podsticanje novih investicija u Srbiju. Naravno da te investicije u prvom redu moraju biti strane, jer domaćeg kapitala i nema tako mnogo. Dobro. A što se tiče ovog vašeg drugog pitanja vezanog za naredne izbore, mi u Socijalističkoj partiji Srbije zaista očekujemo značajno bolji rezultat u odnosu na onaj prethodni. Mnogo toga je se promenilo i u svesti građana u poslednje 4 godine. Mnogo toga je na promeni imidža partije urađeno kroz promene programskih dokumenata, kroz promene statuta. Mnogo toga je uradio predsjednik Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić svojim javnim nastupima,